Lairal Lung let lang par về thì ngày chim lâu gian măng tia cài xin na sung thâu gần rung in tê kha buồn câu treo lại có zung mùa rộn nề cả đôi thì lên na kha dây tích tơ bờ tràn tê ham dot mi nu lapa ulanau na HakhaNet ni lunglom te in dan kut kanin tlai na tol sung thong karak chimlai eneta kasi Matupi in pelawa lai akal mi thil phur moto hriamtlai puni an khangh minung pakhat an tlaih Matupi in pelawa khwami na cha a aidin aphur mi kalhei ni ngai moto chu hriamtlai pu pakhat ni pelawa phaklai mengsha a hlatnak a thongni kumkul February na kul le na kwa a an ka an khang di tia kan thai hi kong he petlai in pelawa khwami pakhat ni hi thongpang kan thai hi thongni kumkul February kul la kwa zan lai simalam pathum rong a Pengkomh khwami na sin in kan thai internet line agam phi piak di cha a thongpang hi fyang te in atu tiang kan thai khaw lo chun amphur mi thil hi a ho thil set da asi te mi kan fyang lo tia da hakha phosa achim pelawa le jawtolai akal mi telong an phi di cha a pelawa sami Matupi lam in aidin amvaphur moto an khangmi chung a diesel pung somli le aidin amphur tia kan thai chun Ramkulh Paletwa lai chimphonnak nol ngai tu sipin minister pu suthatni atu thil achannak hi pelawa in mengsha rong alhatnak muna asi hibentuk in thil atwa tu hi hriamtlai phulo chu a homhan an selai lo arwang chu pelawa Pengkomh le chawza ra kapda tilo hriamtlai phudang an umlo chawza ra kap ni hin atu bantuk in an to ngam phon lai lo chun moto an khang di long salo in moto azul mi minung pali lak a pakhat an tlai an ekalpi an pali ning in an tlai na in pathum hi chu an thla than na tia da hakha phosa achim rakhai ram chawdo in pelawa lai akalmi tilong an phi di pelawa khochung emergency cha ani chami fachang chite chiti zong thakhat man adai ti lai lo tia kan thai Matupi to layo chame yani ye we mai swe etero chimya atwe zen hong tin tin bi athu wan sang mu kaung mun swa phe sai e chan ta swa anaw yu te khona ya blue sky modem ha nwe thwe swa chu su ba di blue sky modem ha shwe etero chimya atwe nwe thwe de wan sang mu tan shin ta ye te akhan pian sin akhan dai ma ye chu kha Butha inta ye pu ye e sen he pa ba di tan shin te lun to best ship chawar mya che pe che windi ka pa ki asa te phye won sang mu mya pe sang ne ba di leisa bu chau lang khwa bo ye kwa tayin ta kong song sai ani Matupi myu phone tongya ko khun khun hit tongya tongle hit tong khun tongya ko khun shik khun ti chau le khun tongya alhon kisi hakha min thang Lairal Lung phun zatuak som sari aldim chang chinram ko hakha ni mirang an rakdau mi lonak min thang Lairal Lung phun chu zatuak som sari an dim chang te kan thai nun nak pek e mirang rakdau ngam tu kampu pan ha thong in an rakdir mi ramle bi phun dot nak le tlai than nak chu atuwa kan thi sa chunga a khel mi thlai chi a hung si chu cha akum khwa in an min phil nak cha hilung phun hi kan phun mi asi chun hilung phun hi nun nak pek sian ramle mi phun ado tun ha tha jang chwa nak in kan phun mi asi tia lung phun nak committee chairman pu thla reni da kha posa chim hilung phun to nak cha ram chung ram leng in bom nak achwak mi tangka sing zakhat le som li ru achwak chun hilung phun hi pe som li asang i rung tlang tanga am phun chwa ma tia kan thai Daina kasi Pengkomh phimthiamnak zung saknak cha Hakha Khuathar hlan hai suri an hlai
Chin Ramkulh Pengkomh phimthiamnak zung saknak cha a Hakha Khuathar noilam hlan hlei seri chu February thla chancheu in hlai an thok tia kan thai hi kong he pe tlai in Khuathar khwanu khwapa pu thanglun ni kumsam sril kumni nak chimmi phun ni hlan deuh te a khan khwami sin a thawngchatnak zeihman umlo in Pengkomh phimthiamnak zung lei ren ngei tu upa hna ni chawda sin a an sok I an chun thawngchatnak zeihman a umlo cha a kamani kamba fu hna avi khatna kamba fu hna leo a kan iram khawh lo sipin le chawda lei a thawng kan than I nol an kan pek di hnu a atu bantuk in kan tuah mi asitia an kan le kan iram kho lo cha a kama lei in bechai boi hlan I ta za choi kan tim hna asana in sangkhwa boi ni ta za I choi tiang chu asa khawh lai lo keima tu ni ka ton hna lai a kan ti chun kongkhwa boi ni aton di hna hnu a hlan I thalkam nak ding cha a tangka phang in se a her baw mi di lak amma chawda lei ni torel piak di ding in thawng an kan then thawng an kan then di hnu a upa cheu khat kan I tong I kama le kap in le rul lo ding in bia kan khia tia dha kha phosa chim an hlai mi thlan thal nak ding cha a na tum sing hlei ruk man pakhat vok thau singa le cheu man pakhat le phachang tun ruk chawda ni apek chang ha I thawng he kumkul ma thla nan hi a rol u thlam hmun thlang Khuathar thlam hmun ti mi a an thial chun atu an cho nak hmun hi basic education high school number 2 sang in kul chunga atal mi asi he ka hmun cho ding le hlai nak ding cha a sang in ren ngei upa le sang upa hna sin a rakhal I khwami sin a thawngthannak zeihman umlo in an cho amani an chimninga chun khwaboi sin a thawng kan rak than ko an tina in kan khwaboi sin a kan haltik a khwaboi ni zeihman kan hallo tia a kan ti a hlan in hlan hlei seri an ro chang tia Khuathar mino vice president thu salai van lel cross thangni da Hakha phosa chim Chin Ramkulh Paletwa Kaladan kalnak hlei arauh hlana an limlai tangkan nuai thongkul le thongsari di ding in an tua mi Chin Ramkulh thong Paletwa Kaladan hlei an tot mi chu arauh hlana an limlai tia kan thai hi kong he pe tlai in Paletwa hlei an dot nak a ran ngai upa pakhat ni hi hlei dot mi hi asau pe thongkhat le zukwa le somi le pan hi le meter zanga le somkwa le pan hi akau le hi meter 9.5 motor le motorcycle kalnak lam akau le meter 7.5 minung kalnak lam meter 1 le thil phur motor akal khawh lai Paletwa a hin a thlana chun tilong in umkal kho asina in atua chum motor jong akal kho changlai tia ta Hakha phosa chim hi Kaladan hlei an dot mi hi Chin Ramkulh chunga asau bik ase I Paletwa le Matupi kara ummi ase hi hlei an dot mi an lima chun Matupi Hakha mandale yangkong lei zong in zalong te in umkal kho as changlai tia kan thai Hakha phosa fakthan arak to mi pon ha chu Reverend David Lamhang in Hakha a crusai a lai 10 days MBA is now in Hakha Toreji le thlai kheu chokho asachang JCB ren twen ding mi pau phel kho kan chi Summer English class CRD ni chwa mi kakak non Thanelin founder chimmi phunni thacham somnak thlang lai vila CSS chonak computer English and soft skill training Hakha phosa TV le cha in fakthan man foite in to pyak kho ase Top minu la pa ulanaw na tutan HakhaNet kan Thawngchimnak chu hi bial in kan ngori lai azau tu le angai tu dan di lak chunga kan ilom